Kumana na wongeleku wa utalo wa nyamu sya kithekani muthemba wa Mbiti na syiko sya kuvithukiwa kwa Enenthi nyamu isioni kivathukanyo va kauntini ya Masaku yu muvia wa kusuvia nyamu sya kithekani KWS niuendee na kutwaaisya maseso ma kuneenan'ya na Enenthi yiulu wa matambya ala mailite kwosa kwisuviana na nyamu isu na ingi kumanya undu mailite kwikalan'ya nasyo vate muisyo uyuka ivindani ila Enenthi maendee na ukulu masuvie indo syo na ila sya vithukiwa makuna elivoti ya mituki ila itonyeka kwa mavisa ma KWS ma Masaku. Daniel Mongela ena mauvombe yange Kwina na Joseph Dedacha ulani ofisa umwe munene kuma muvia niuwa usuvia na musi ya kitheka wa KWS ileseka na mosi ya itambe Kumana syiko ila siende ulivotiwa yiulu wa na muthemba wa Mbiti kuendea na kuongeleka na ingi onaika weteta siende na uvithukia Enenthi. Kwa ujumla shirika la KWS limechukua hatua hii licha ya kwamba tunafanya jitihada mbalimbali ya kuweza kuwashika fisi hawa, kuharibu makazi yao, kuweza kuwaondoa kutoka sehemu hizi na kuwahamisha katika mahali salama, lakini pia vile vile kama wanavyosema usalama unaanza na mtu binafsi, na hapa tumekuja kuwasensitize ili kuweza kuchukua tahadhari hizo na mbinu hizo ambazo tumeweza kuwafunza katika kama mbinu ya kuweza kuongeza usalama kwa wananchi kutokana na attacks hizi za fisi ambazo zimekuwa tatizo katika sehemu hii. Onuyo vo ni waende na kulia Enenthi methiwe memetho na kuia misio undu mwe na kuende na kwisuvia masani mautuku kwa kutembea mengi nikienda kukithekana syiko sya kuvithukiwa ni na muisu ni siendea na kuoleka na maiko na alivoti kwa mituki leto onekana nikienda mawisa ama KWS matone kulikila katina kuveta na muisu kati wa Undu. Kaunti ya Machakos ambayo pia imeathirika na mambo ya fisi, na tumekuwa na kikao, tumekuwa na community baraza katika kuwasensitize jinsi ambavyo wanaweza kuepukana kukutana na fisi au kuweza correspond kwa njia ambayo ita enhance kusurvive au avoid any possibility of attacks or minimize the possibility of attack. Tumeweza kuongea na wananchi kutokana na kuelezea mbinu mbalimbali ya kuweza kuepukana kukutana na fisi, hasa nyendo za usiku, mambo ambayo wanaweza kufanya kama vile kujihami na kwa silaha rahisi, fimbo au hasa fimbo, vitu kama mawe, na vile vile kuchunga watoto, kuweza kuwazuia au kupunguza mienendo yao ya usiku, na ikibidi basi watembee nyakati za usiku waandamane na watu wazima. Isuzi ya kuvundisya Enenthi yendena utaiwa isioni Kuvundiw'A kauntini ya Masaku waivindani la muvio wa usuvia na musi ya kitheka uendee na kumya witano kwa Enenthi makuna elivoti indo syo sya vithukiwa nikienda serikali itone kumaiva. Lakini kwa kusema kweli leo tumepata fursa nzuri ya kupata masomo na kwamba fisi tunakuwa nao na kwamba tunaweza ishi na hao katika miaka yote ile. Wasiana siendete school tuiwasiana isu sithi na group kana kaigathike koka ethani kwa chana nia wio siana siume school si in groups nikenda withi ononduma koma na Mbiti yewia muno kiuni cho kindu kila akamba mwailomana kana paina mo yewia ta Mbiti kwa wila Mbiti zona andu mea ingi zaila usemba na kwa ukila kingi twewa ila wakoma na Mbiti tukeza umionia muongo nundu wa mionia muongo Mbiti isemba kilomita miongo 3 na nana kwa isaje mwe kwa uba imundu tona usemba speed ila Mbiti tona usemba kwa utwe mukulia mwabikia okoma na Mbiti ndukazembe indi bamba na Mbiti na wona ya ubikia na ukukwata tumia ethe wandu inandatana ndu ina kindu kingi tumia syako especially jaki kiasanga tona medho Mbiti zewe wone asemba. Daniel Mongela, Mutongwe TV, kumuvia kauntini ya Masaku.